بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت آپ ارشاد فرماندے نے ایک دفعہ چند صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضر سن، موجود سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تانوں خبر نہ دواں کہ تواڈے وچوں بہترین کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ارشاد فرمایا تے صحابہ کرام علیہم الرضوان خاموش رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ یہ گل ارشاد فرمائی، صحابہ کرام پھر بھی خاموش رہے۔ جس وقت تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تانوں خبر نہ دواں تواڈے وچ بہترین کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں اگے حاضر خدمت ہو کے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ قریب ہو کے عرض کیتی، بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ تسی ارشاد فرماؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تواڈے وچوں بہترین او وے جہدے کولو صرف اور صرف بلائی دی امید رکھی جائے اور جہدے شر تو بچیا جائے، محفوظ رہا جائے۔ اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَشَرُّكُمْ مَن لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور تواڈے وچ بدترین او بندہ ہوے گا جہدے کول بلائی دی امید نہ رکھی جائے اور جہدے شر تو بچیا نہ جا سکے۔ یعنی اے بنیادی طور تے بظاہراً تے صحابہ کرام علیہم الرضوان دے ذریعے سانو پیغام پہنچوایا گیا بعد علی امت نو۔ حقیقت دے اندر یہ سانو ہی پیغام سی قیامت تک آون والے امتیاں نو کہ بہترین اگر کوئی بندہ اپنے آپ نو دیکھنا چاہتا ہے وہ بندہ غور و فکر اس چیز وچ کر لے کہ او دے کول صرف بھلائی والے کام ہو رہے نے یا نہیں۔ بھلائی والے ہو رہے نے تے نال ہی دیکھیا جائے کہ او دے شر تو محفوظ رہا جا رہا ہے، یعنی وہ بندہ شر تے نہیں کر رہا۔ اگر او دے کول بھلائی والے کام ہو رہے نے اور شر نہیں کر رہا تے او بندہ بہترین ہے، اور اگر او دے کول بھلائی دی امید ہی نہیں رکھی جا رہی اور شر والے کام کردا ہے تے او بندہ بدترین ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث پاک روایت ہے، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس بندے نال بھلائی دا ارادہ فرما لیندا ہے اس بندے نو دین دے اندر سمجھ عطا فرماندا ہے۔ اس بندے نو دین دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے نال بھلائی دا ارادہ فرما لیندا ہے
اس بندے نو دین دے اندر سمجھ عطا فرما دیندا ہے۔ اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ عطا فرماندا ہے تے تقسیم میں فرمانا۔ حضرت سیدنا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو ایک شخص نے سوال کیتا کہ اگر میں پرکھنا ہوے اس کام نو کہ میرے نال اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی دا ارادہ فرمایا یا نہیں فرمایا تو میں کی کچھ کراں؟ انہاں فرمایا تو اپنے آپ وچ دیکھ لیں کہ تینوں اللہ نے دین دی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ نہیں۔ اگر تینوں دین دی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے تو سمجھ لے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے نال بھلائی دا ارادہ فرما لیا ہے۔ اسی طرح بہترین بندیاں دی لسٹ وچ وہ بھی بندے آمدے نے جنہاں دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں بہترین او وے جنہیں قرآن سیکھیا اور پھر قرآن سکھایا۔ ایک ہوندا قرآن پڑھنا، ایک ہوندا قرآن پاک سیکھنا۔ قرآن پاک پڑھنا ہے کہ بندہ صرف عربی الفاظ پڑھ سکتا ہے، سیکھنا یہ کہ رب نے جو سانو پیغام عطا فرمایا ہے وہ بندے نو پیغام دی بھی سمجھ ہوئے۔ دیکھیا جائے نا اگر معاشرے وچ ایک بندہ ہے اس نو اگر کسی بندے دا پیغام آمدا ہے، خط آمدا ہے، میسج آمدا ہے، وہ بھیجن والا شخص ایسی زبان وچ بھیجدا ہے جیڑی زبان بندے نو نہیں آمدی۔ مثلاً انگلش نہیں آمدی یا کوئی بھی اور زبان کر لو، ضروری نہیں انگلش ہی، مثلاً سانوں پشتو بھی نہیں آمدی، سندھی بھی نہیں آمدی، بلوچی بھی نہیں آمدی، سانوں خط آمدا وے انہاں زباناں چوں کسی زبان دے اندر۔ جس وقت خط آمدا ہے تے اسی بے چین ہو جانے ہیں، پتہ نہیں اس دے اندر پیغام کی آیا ہے ساڈے واسطے۔ اتنی دیر تک سانوں چین نہیں آمدا جتنی دیر تک اسی کوئی ایسا بندہ تلاش نہ کر لئے جنوں اس زبان دی سمجھ ہوئے، اودے کول اسی وہ خط پڑھوا کے اودے چ جو پیغام ہے سن کے پھر کدھرے جا کے ساڈے دل دماغ نو سکون اور اطمینان آوندا ہے۔ لیکن مسلمان من حیث الامہ موجودہ دور وچ اتنا غافل ہے کہ عربی سرے تو سانوں کوئی نہیں آمدی، قرآن پاک عربی زبان وچ ہے لیکن اس نو سمجھن واسطے اسی ایک منٹ بھی نہیں کڈھدے، چاہے جائے کہ تھوڑا جنا بندہ اس تو زیادہ ٹائم کڈھ لوے۔ جس وقت سانوں قرآن دی سمجھ نہیں آوے گی تو سانوں کی پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالی نے سانوں کی کچھ حکم ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اے کام کر لو تے اے چھڈ دو۔ اسی بس چند مشہور سن کے کہ نہیں سانوں تو بڑا پتہ ہے، مثلا جی جھوٹ نہ بولو سچ بولو، گل ٹھیک ہے، امانت وچ خیانت نہ کرو بلکہ دیانتداری اختیار کرو، گل ٹھیک ہے، لیکن اس تو علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے حکم ارشاد فرمائے نے جنہاں تو اسی لوگ غافل ہاں۔ جس وقت اساں انہاں پیغاماں نو سمجھاں گے نہیں، عمل پھر کیویں کر سکاں گے اور رب دی بارگاہ وچ کس طرح سرخرو ہو سکاں گے کہ یا اللہ اسی اس کلام تے عمل نہیں کیتا یا کیتا وے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن پاک قیامت والے دن والقرآن حجۃ لک او علیک، یا تیرے حق وچ گواہ بن جائے گا یا تیرے مخالف گواہ بن جائے گا۔ محدثین فرماندے نے حق وچ او دے گواہ بنے گا جنہیں دے تے عمل کیتا ہے، جنہیں دے تے عمل نہیں کیتا او دے مخالفت وچ گواہی دے گا۔ ان قرآن دی گواہی قبول کیتی جائے گی، سوچ لو کہ گواہی ساڈے حق وچ ہونی چاہیے یا مخالفت وچ۔ ظاہر ہے عقل مند شخص ہوئی ہے جڑا کہے گا جی کہ میرے حق وچ ہونی چاہیے، لیکن حق وچ ہون دے باوجود
سانو اتنی بھی توفیق نہیں کہ اسی اس قرآن نو پڑھ کے تے بعد اودے چ سمجھ بوجھ حاصل کر کے فہم حاصل کر کے تے عمل کر لویے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ قرآن پڑھن والے قرآن پڑھن گے ضرور لیکن قرآن انہاں تے لعنت کر رہا ہوئے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کیڑے لوگ نے جڑے قرآن تے پڑھن گے لیکن قرآن انہاں تے لعنت کر رہا ہوئے گا۔ آپ فرماندے جس وقت اگر کوئی بندہ یہ آیت پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والیو سود نہ کھاؤ، یہ اگر سود کھا رہا ہوئے گا تو قرآن دے تے لعنت کر رہا ہے کہ میرا حکم پڑھ کے بھی تو عمل نہیں کر رہا، یا قرآن کہہ رہا وے قولوا قولا سدیدا، جدن گل کرنی جے سچی اور سدھی کرنی جے تے اسی ہیر پھیر والیاں کردے رویے تے پھر جس وقت یہ الفاظ پڑھیں گے تو امام غزالی فرمانے قرآن تواڈے تے لعنت کرے گا۔ اسی طرح اور مثالاں نے، قرآن کہندا نماز قائم کرو، اسی نماز نہ پڑھیے قرآن ساڈے تے لعنت کرے گا۔ دیگر جتنے احکامات نے کہ اے کام کرو اسی اگر وہ نہیں کر رہے قرآن لعنت کر رہا ہے، یا قرآن کہندا کہ اے کام نہ کرو رک جاؤ اسی انہاں چ کوئی کر رہے ہاں تے جس وقت او اسی الفاظ پڑھیں گے جنہاں وچ آیا کام نہیں کرنا سی تے اسی کر رہے سی تو قرآن ساڈے تے لعنت کرے گا۔ المختصر کہ قرآن نو اپنے حق وچ کرن واسطے ضروری ہے پڑھن تو بعد انہوں سمجھو، سمجھن تو بعد اس تے عمل کیتا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو او انسان بنن دی توفیق عطا فرمائے جدے کولو صرف اور صرف بلائیاں دی امید ہوے، شر ہمیشہ تو ساڈے تو بھی دور ہوے تے ساڈے ذریعے بھی کسے نو شر نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام تے استقامت عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔